dari Sibunipi, kilo kijor, kakiman, kiwa para jam cenong, para jam tau, em sodang cenong tau yang ngatong tre yang ini ke friend restoran, em kapasi pramer, nongkong nguk ya belai tri kerat, nombor nok tau, ada yang agak ini kerat kuti, kawa yang agak kerat kuti, usen ki dan usdang ki, ya ke restoran, yoto wo, jacakri dan ibam di kilo kijor udah percang yo no pandur hite dur wa kamale icha po suar ini hamir ini udah percang wow sup kilo kijor em prajan para cenang para jam cenang naduk na sebab meswang ya long asli kendang tuber menso ite untuk namo gendiang naraliang na pentai sken campur pelumura ubi rupa manik kung di kerana kram menclang rim campur pelumura ubi tuber sacrei tuber kemai cenang naduk pamra pai tu pung skur pung cenang seduk sang cenang mutang samsang tam ter ini liang yang da ready tam krai kopi kiskuti oleh home delivery da em number phone le wada amne number phone to ndai le nru art pra le so pra not ter padi kilog wakwa no macam sistem wan saya kutukan yang so happy phone home number you le home delivery Oskin miei biang betok betnai kamu dak sesuar daerah jengai area yang ingin percang kan oyei wala pembiang betok pempoi pergi ki bam gua order ki bam gua order dak am menu yang pai kam menu yang na yu ye betok pembiang itu Oskin boye le am le ye pembiang kan kam menu dak percang dak tok dang semai ski ye lu pembiang kan kam menu ye pu order advance le kamu ada piu kalau menu naduk nak jimbam kamu siap pernah nendai pelang nendai kita kewa ini yang restoran yang ibu menu dan advance order advance order le dengan kepat Christian gelap kejor kewa sausuk dan negosiau bang ya bam restoran yang Chinese dan perkara ile itu wa local food le Indian food le ngai Christian ngejing kepat kilok itu supaya kecanlang borlang ibsen lang na yu ye kalau na yu poi cara thong yu jing job yu to wa ne restoran yu udah percangi em lang le wa churup kadering ye pu phone hagen ne nomor da ap u em le stom hi cari tu le ide ye wan hagen dor wa kien ini to jing percangi yu ngakam tre yu ne restoran yang friend restoran Cukup lang mau gilak yang widaman sedap wa Steven saya mentap si pramer sen kepat yang gilak kejot wa pat yang wa yo yang di YouTube yang sabaya ibor MCN sabaya wan mi dan man visit yang restoran lagi nang yu poi kadang kadang jembut yang yu poi cerita thong yu poi cerita job nang yu kadang kadang ngomong umang yang yu sukses ke jing in sukses ke ni restoran yang dok tin ko kerja yang kebre bisa sen Bercipu di pinggir tidur api gini itu tengah suplang mau belajar gerak nampun tahu em langu ceruk pengawu ceruk pinggir tidur bercipu di cajar.